Om Swastiastu. Inggih para Yewana sisya SMA sareng sami sane banget tresna sihin Bapak. Asane mangkin panumanya iraga pacang melajahin materi sane anyar. Inggih punika materi kepengajeng ring semester puniki Pidarta. Ngis durung lantur, apiang Bapak dumugi samian ring kawontenan sane padakena becik sareng kulawarga soang-soang yadiastun melajah saking jero soang-soang kemon mangde patut semangat sapunika. Nggih, sana mangkin ngelantur mangde sayaga sareng sami jagi miar sayang video puniki. Nah, sekadi atur Bapak Iwau iraga mangkin melajahin sane kabaos Pidarta. Nah, menawi para Yohana sami uning sapesira ring gambar puniki nggih. Nah niki Bapak Proklamator Republik Indonesia sane waget pisan yang sangat mahir dalam berpidato nggih. Nah, Bapak Bapak Soekarno terkenal dengan pidatonya yang bisa menyulut semangat para generasi muda Indonesia zaman itu. Nah, sejroning basa Bali pidato nike sampun sane kabaos pidarta. Harusnya patah nggih. Pidarta nika basa Baline, pidato basa Indonesiane. Ring SMP dumun taler sampun polih niki nggih. Nggih kelantur lantaran mungkin saking pertama pastika sampun uning napi sane kabaos pidarta punika. Apa yang dimaksud dengan pidato? Nah, sejroning pidarta patut wenten tetiga sane mabuat pisan ada tiga hal penting inggih punika bebaosan. Bebaosan itu adalah penyampaian. Penyampaian itu munculnya dari ide pikiran atau daging pekayunan nggih. Bebaosan saking daging pekayunan. Nglantur daging pekayunan punika ke baosang kesobihang ring sang sareng akeh. Apa yang disampaikan kepada orang banyak atau audiens. Nararis keping 3 malisiki napi sane ke baosang punika, napi sane ke pidartayang punika mangde preside keresepang saha kelaksanayang. Apa yang dipidatokan itu agar bisa dipahami dan juga dilaksanakan oleh audien. Nah nike wenten bebuat ketiga ring jroning tegas pidarto. Ada tiga hal penting dalam pengertian pidato. Nah dadosne pidarto inggih punika nggih bebaosan merupa daging pekayunan sane kewedar ring ajeng sang sareng akeh mangde napi sane kewedar punika preside keresepang tur preside kelaksanayang sapunika tegas pidarto menawi sampun pada resep kesami ngantur mangkin sejroning pidarto mekarya pidarto nika nenten dados ngawak patut wenten tata titi sane kemargiang. Nah, wenten mungkin sane kebaos wangun pidarta. Wangun punika struktur atau kerangka atau bagaimana sih bangunan dari satu pidato atau satu pidato itu? Nggih. Nah, wangun pidarta wenten pat-pat nggih. Sane pertama patut wenten murda. Harus ada judul. Murda punika judul. Pastika sampun nggih. Raris sane nomor kalih purwaka utawi pemahbah yen sejroning basa Indonesia pendahuluan nggih purwaka pemahbah. Nah mungkin sejroning pemahbah utawi purwaka dalam pendahuluan wenten sane patut kedagingin nirike minekadi ngaturang suksema majeng ring pengencer acara. Niki opsional nggih dados pendaging dados enten nggih. Ngelantur pengastuti utawi pengastawa nggih puji syukur biasane nika ya ring basa Bali ngaturang pengayu bagya nika pengasuti utawi pengastawa utawi dados salam Om Swastiastu utawi salam sanityosan.
Nah niki mungkin sane nomor 3 pengayu bahagia utawi puji syukur sane sampun aturang Bapak wau nggih. Pengayu bahagia nika artinya mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Angayu bahagia aturang ditiang majeng ring ide sang yang dewasa miwah selanturipun. Hiasan punika talar wenten sane kebaos pengaksama, permakluman. Nggih. Niki biasanya permakluman biasa yang nak Bali nika sedurung mau bebaosan cek permakluman dumun di Malu ngidih pelih di Malu ngidih permakluman nah sapunika. Nah nglantur nyan tenang angge nyinahang angge memperkenalkan diri sapusire sane mabaos puniki nyenane ngomong nyenane pidarto tenenan nah mangda unding audiens punika nggih nika nyan tenang angge nyinahang dewek memperkenalkan diri nggih. Nah nika malisiki wau ranes nguningang murdan pidarto menyampaikan judul pidarto punika. Nah nika sane patut kedagingin ring purwake. Itu hal-hal yang harus ada di pendahuluan pidato nggih. Tidak harus ada nggih beberapa hal yang sesuai yang cocok ditempatkan di pembukaan pidato nggih. Nah mungkin raris sane keping 3 mungkin sampun ke daging pidato mungkin isi pidato. Iwau enten murdo pemahbah daging isi mungkin nggih. Nah ring daging pidato punika napi sane kebaosang pastike sampun latarang tema nyobehang tema nggih. Tema nika napi keicen raris makarya judul raris dike sampun telatarang mungkin tema sane ke angin. Indi kebersihan, indi ngelestarian budaya, indi bahasa Bali, indi seni, indi busana, miwah sane tiosan. Raris pendaging talar pikobat utawi unteng. Nah, unteng niki permasalahan, pokok permasalahan. Pikobat niki masalah, unteng niki inti nggih. Pokok permasalahan. Apa yang ingin disampaikan, disinilah tempatnya. Haris sane selantur nih penampen utawi pengimbang-imbang pikobat. Nah niki solusi mungkin nggih. Bang masalah, bang solusi masih. Masa masalah kan. Nah nggih. Solusi nggih, penampen pengimbang-imbang pikobat punika. Nah ngelantur tetujuan bebaosan. Tujuan dari hal yang ingin disampaikan itu apa? Tujuan bebaosan pidarto punika napi. Nah nika ring daging pidarto. Nah rada sane keping 4 mungkin murdo pemabah utawi purwake daging pemuput mungkin pemuput nika ya penutup nggih pemuput nggih. Nah sejeroning penutup utawi pemuput pidarto wenten talar sane patut kedagingin minangkadi kesimpulan. Simpulan nggih simpulan. Simpulan nika nyutetang daging bebaosan kesimpulan nggih. Nyutetang daging bebaosan. Perpendek isi-isinya apa saja menjadi inti diperpendek lagi sekali nika nggih. Nyutetang daging bebaosan simpulan. Raris ngaturang suksemo berterima kasih atas waktu atas kesediaan audien mendengar pidato atau pidarto sane ke baosang. Ngelantur wenten tali nunas pangampura minta maaf nggih nunas pangampura nggih. Menawi wenten tuna kirang bebaosan sane ke baktayang sejeroning pidarto nunas pangampura minta maaf. Ngelantur sane kepingungkur malih pengastuti sakamon pengastuti penutup pengastuti pemuput utawi salam pemenutup menakadi wenten angin paramasanti anutang nika utawi salam penutup sanetiosan. Nggih nika wangun pidarto wenten pat-pat elingang wong nggih murda purwake utawi pemahbah daging utawi isi pemuput atau penutup nggih. Nah yen ring naskah pidarto nika judulne murdane ping kalih nyurat nggih. Sidur nggih, pinih ajeng pinih dhuwur ngelantur malisiki ring pemahbah nika disampaikan judulnya. Disebutkan. Di naskah nika judulnya siki di bedur
disampaikan di baosange malih pisan kinten nggih. Nah, yen dalam membawakan nggih sironing mapidarto judul si dhuwur niki ten kewacen duaning sampun kebaosang ring pemahbah. Nggih. Nah, mungkin lanturang mungkin Bapak ngaturin mungkin soroh pidarto, jenis pidato nggih, manut tata cara mapidarto. Jenis pidato menurut tata cara membawakan. Nah, kepengajeng wonten pidarto kewacen. Pidato ane bacane, ane kewacen nggih. Ane kewacen berarti manuskrip nika nggih istilah lain manuskrip. Ngangge naskah rikala mapidarto kewacen naskah punika. Sampun kesaya gayang nggih. Nomor kalih anika pidato sane kaapalang memoriter, apalang memori. Ya, nggih nika nggih. Pidato memoriter puniki, pidato kaapalang puniki sampun kekarani naskahne pelajaina raris mapidarto mangke ampun galahne mapidarto ten anggena naskah punika ten wacana duaning sampun keapalang nika nggih. Nika pidarto kaapalang utawi memoriter. Nomor 3 pidarto dadakan utawi istilah sanetiasa nika impromptu. Nah niki nada ten wonten naskah, ten wonten apal-apalan nika nggih. Ten sayage nada niki wastane wonten dadakan nggih. Niki sane pacang mapidarto punika nada sare kesudi nggih. Tiba-tiba ditunjuk untuk memberikan pidato. Raris nomor 4 pidarto ringkesan. Pidato ringkesan punika ringkas nggih utawi ekstempor atau dengan menggunakan kerangka saja atau skema-skema saja nggih. Kebaktayang angin ringkesan. Kekaryanin untang-untang utawi bantang-bantang bebaosane manten raris kewacen kelimbakang dikembangkan. Niki biasane bebaosan soroh Ugrawakya MC nika nggih nganggen untang-untang bebaosan kemanten raris kesobehang utawi kelimbakang atau dikembangkan. Nah nika jenis pidato atau soroh pidarto manut tata cara mapidarto utawi maktang pidarto punika. Nggih sampun menawi karesep dumugi Bapak tan gelis-gelis nggih. Yening bas gelis kelintang gelis niki dados wawanin video puniki utawi pause nggih. Nah nglantur mungkin wonten malih kide tetikesan anak mapidarto. Kengken abah-abah, kengken agam-agaman nak mapidarto ngenten nggih. Nak mapidarto nggih. Sedurung Bapak lali nggih. Basa Indonesia punika pidato, basa Bali andap nika pidarto. Basa Bali andap nika pidato taler sakadi basa Indonesia patah, basa Bali halusne wau pidarto nggih. Nggih, tetikesan mapidarto. Wonten sane patut kauratian sajroning mapidarto nggih. Kepertama wicara. Wicara punika boyojo bicara, nggih. Wicara nika artine peristiwa. Peristiwa itu yang dimaksud adalah topik utawi tema apa yang akan diangkat dalam pidato itu nggih. Wicara inggih punika ngenenin ini topik utawi unteng daging pidato sane presiden udut kayun para pemirsa nggih. Nah ngelantur mungkin nomor kalih tiosan ring wicara nika wonten kebaos wiraga. Wiraga elingang menten raga nika pasti berhubungan dengan tubuh. Wiraga punika mupakaten sareng semite utawi semu, raras, ekspresi, agem, agem-ageman, abah-abahan utawi bahasa tubuh sang sane mapidarto. Nggih. Nika wiraga. Raris nomor 3 wirama. Nah, wirama niki wau ya sane mupakaten sareng swara nggih. Yen wicara sane wau ten wicara peristiwa atau topik wirama wau ya sane mupakaten sareng swara nggih. Wirama punika tata swara sane mupakaten ring swara, intonasi, pelafalan, artikulasi, keras lemah suara, becat, alon, penjedaan,
Nike pungelan lengkara mangda anut sejroning lengkara-lengkara seni kewacian mangda janten kepirenga agar jelas didengarkan oleh audien. Nike wiramo berhubungan dengan suara. Nomor 4 wirase, makanya wirase nike perasaan, penghayatan, penjiwaan. Penghayatan ritat kalem mau pidarto mangda daging pidarto punika presiden nuak pekayun sang sane mirengang. Pang betul-betul bisa membius pendengar menghayati mau pidato punika nggih. Nah, sekali wau Bapak Presiden Soekarno dulu setiap pidato atau pidato beliau jaga pasti rakyat Indonesia jaga sing ngidang mekirig pasti pangidang pangmaninghang kengkenya carane saking bagusnya pidato beliau genten nggih. Nah, tiasan reng wicara wiraga wirama wirase wenten malisiki. Ya niki nggih. Malisiki wenten kabaos uwesate utawi wigate nggih. Uwesate utawi wigate. Nah, uwesate utawi wigate puniki wenten anake mosang kewagedan nyobiahang daging pidarto mengembangkan isi utawi tema nika kenten. Talar wenten anake mosang ngingkupang makepat saking sane kebawas wau wicara wiraga wirama wirasa disatukan nggih mangde dados paripurna atau selaras atau harmonis mangde ngewatuang bobosan sane ngulangunin nudut kayun sang mirengang. Kemampuan atau keterampilan mengembangkan pidato yang disampaikan. Nah, nike nggih. Nike tetikesan abah-abah anak mau pidarto patut ngurat yang lelima iwo nggih. Wicara, wiraga, wirama, wirase, wesate utawi wigate. Nggih, lanturang Bapak mungkin dumugi sampun keresepang saha kantun semangat niki nggih. Nah, mungkin bonus puniki nggih. Wenten sejeroning anake mau pidarto punika tapi malih ursawa pidarto utawi lomba mau pidato wenten minangkadi panureksan mau pidarto. Nah, jagi lanturang Bapak ring video sane tiosan niki nggih. Nggih, sapunika dumun mangda nenten kelintang panjang video puniki mangda talar dangan untuk ngeresepang ini panureksan mau pidarto lanturang ring video sane tiosan. Nggih, dumugi wonten pikeunahipun kirang langkung Bapak nerangang dumugi Presiden Ngampurayang talar dados ngeroreh malih sumber-sumber tiosan mangda sayan-sayan wibuh ring kawruhan indik pidarto basa Bali. Yen ning seneng ring video puniki dados like, share, subscribe channel puniki mangda Presiden malih wenten konten-konten sane sida kanggen ngelimakang utawi ngawohin pengaruh iraga sareng sami. Nggih, puputang untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om.